Ej, tu strafast je. V Merkurju sva še v Merkurju. Ujoj, daj tu sva. More biti tu šoma. Ki ima pa dimnika. Se tati kar snema, veš? Vse v redu. Da bo pihal, čaki. Ne. A ja, to mora biti figurce. A ni dober. No, zdaj bo pa pržgal, tati to me gor imaš lej. Sej bo Nina. A ni, to me gre dober, le. A ja, prav Tomažek je. Ja, pa se nisem vedela, da je Tomažek. Veš, jaz sem me sam naročila po telefonu. To je to. To je tega, kak me zgleda. Nina, to me gor imaš. Super. Ču. Le kakšno je Jaz bom dimnik. Ja. Slika je odhodu spredi.